prvo želim srdačno da vam se zahvalim svima koji ste došli svojim prisustvom uveličali premijeru i prikazivanje ovog dokumentarnog filma Odbrana sela Drece. Cilj ovoga filma jeste da njegujemo kulturu sjećanja na borce koji su ne žaleći svoje živote stajali na prvoj borbenoj liniji braneći svoje selo i svoj zavičaj. A povod je povodom 30 godina od formiranja naše druge romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Pošto ovdje evo danas, večera sam u glavnom gradu Republike Srpske, pa da vam se i predstavim, ja sam Saša Nikolić, autor ovoga filma, rođen sam 3. januara 1975. godine u Olovo, opština Olovo. Do sada sam objavio 12 knjiga, 8 u epskoj poeziji i 4 u prozi. Ove koje su objavljene u epskoj poeziji, mnoge moje te epske pjesme snimili su guslari od ovdje prisutnog Milenka Divljana pa do najboljeg srpskog guslara Đorđa Đoke Koprvice. A što se tiče mojih knjiga u prozi, njih želim da ekranizujem, tako moju knjigu Crkva u Drijecelju. Po toj knjizi smo napravili jednu reportažu 2016. godine i taj video snimak možete da pogledate na YouTube-u. A po mojoj knjizi Srbi, Drijecelj i Dreceljani, koju sam objavio u Beogradu 2012. godine, snimio sam ovaj dokumentarni film koji ćete večeras ovdje u Srpskom Sarajevu da pogledate. Dakle, cilj mi je da ekranizujem te svoje knjige koje su prozi. Dalje mi je plan i program da po mom romanu Orlovi, lavlje i srca snimim igrani film. I tu je jedna od naših najboljih srpskih glumica, večeras vidjet ćete Jelena Čović, ona će vam se ovdje da obrati, ona će pročitati par mojih stihova iz moje jedne knjige, a tu nam je također i udruženje srpskih guslara i pjevača zavičajne pjesme Srđan Knežević, kojim sam se, kao i ovoj glumici Jeleni, srdačno zahvaljujem. Oni će se obratiti ovdje prije emitovanja filma, a potom ćemo da pustimo u program film. Hvala vam još jednom.